Sibindi uyabulela, Sibindi uyaphilisa. Umudla ukudla ukubheke phansi, Sibindi singafuni nancane masudabulana. Umudla ukudla sinenge zekhala makhelwane kuthiwa yakalunga. Guys, Sibindi uyabulala, Sibindi uyaphilisa. Who would have thought ukuthi siyobe sithutha umpumelelo Mseleku in 2005? Yeah guys, asike simthutheni because I shame bayamncoma kakhulu lapha yana ke abantu ezinkundleni zokuxhumana bathi Sibindi Gidi umfo webhaxa isibiba sabafazi imbiza kaBhayela ephahla abafazi ayoze bathi bhuti enganeni. Molweni namkelekile nonke kwezichisa be entertainment. So ngiqeda ke ukunifakela ivideo ephumeke lapha yana ke ebantwini baseMzumbe. They were just communicating no Lady Londi ke bemtshela ukuthi what happened on a Friday kuphansi konzakala umonakalo omkhulu allegedly ke kutata uMusa Mseleku bafowethu. Hey, into ebesizoyithini nalethina ke esithanda ukubukela uthando nesithembu. Anyways ke ebechaza ke untombazana into yokokubana eMzumbe kwangena umuntu xa ingena lo muntu wabuza ba uphutata uMseleku. Utata uMseleku kwacaca ba akekho ulele kwamacele on that particular day, but yena untombazana yachaza into yokubana njengoba wayefike ephethe izikhali, ephethe isibhamu, ephethe nommese, but wayengelilo iginza okanye iphara because wayeqonde kulomuntu owayemfuna allegedly. That's when ke naye ke umpumelelo as a self defense wathatha ke allegedly isibhamu ke then ke zakhala ke manje emakhutha. So abantu abaninzi ke bathi yo umpumelelo usebenzile kakhulu uyindoda emadodeni uyafana ngacishe ngathi umfo kwamkhwanazi. Guys, I'm so sorry, but nje wenze into encomekayo ngoba bekumele kule situation kufe bani. Usizile ke wathi save ubaba wakhe ke from lo monakalo ke ophansi wenzeka. So fake hearsay le guys from abantu abahlali baseMzumbe. Nothing yet has been confirmed from them Mselekos, but should anything come up, most definitely bafowethu ngizobuya ne update. Your thoughts, niyacela engage enizonibona on the next one. Bye.